Drigombaki.net. Bolingi bes yonga classe izazou na autre na bino. Ba chroniqueuse à Paris kande mari lo moko lo ba c'est de putes, c'est des grosses putes. Mi bali tout baso ke na bino ba ko bino ba solo. Surtout moko msona solo bi puku. Eza ke Drigombaki mutabebe sa ba journaliste, Drigombaki mutatika mama longola. Drigombaki.net. O sala sport o sa sambla ke ko filmer ngati o sala posa bes. O lingba lo blonde ba lo bela mususu na to aider yo. Ngali zazu na grand tatouage na lisoko na ngai. Na pe na lisoko bien o mobile so amona tema ayo ki posa. Drigombaki.net. Ba chroniqueuse ba mona ba générique va banda. Mona ba yembeli yona bimi. Drigombaki.net. Bonsoir à tous, c'est bien moi Claire Silzarazou, votre animatrice préférée. Tant on a journaliste, c'est une animatrice parce que j'en ai marre. Papa et maman, les sok na yé vraiment les sous les bosso à caméra parce que naza tellement énervé. Moi musala o ngali zarazou na lembango. Tant na côté musala o na ekipo na pesa songa malamu na papa et maman na balek na biso na bandako. Mais musala o vraiment est comme salité comme dégueulasse. Bino bato botala na biso na internet vous allez tout le temps connecté. Franchement bozana posa to laksaka ba masoko ponga na santabu bozana posa to laksaka ba kunza na mabele boye bisabiso que so na posa ba kunza na masoko nga classe zazu na po Marie Laure asala na vérité choc ya moi sala Marie Laure moi quand nzamba pambola parce que atambola na nzela nde mona sert na mi ma fatigue donc bato batambola na ligne na nzela. Pour ba journaliste écouter ba chronifuati na ba nima mukinja ba osa musala o salte ba ndobola nanga mikolo bo mu nanga te parce que musala o bo sotokele bo tutu ndenge nini une chroniqueuse pardon au sali site na yo sika soit disant site pour na YouTube comment ko changer comme ba site au sala ni na mutakala parce que ba na posa base non bolingi base yonga classe zazu na autre na bino mutu moko na ba chroniqueuse njota malonga bazana ngote o ko citer mi bal à part aucun balimbele pour bobi kenga lo ba nga satabu ba chroniqueuse à Paris kande mari lo moko lo ba c'est de putes, c'est des grosses putes, c'est des salopes. Kuanga basomba ya chanchote madesu basomba ngo ya chanchote madesu so sombi fengo somba na sakom poke olamba ngo za kuanga fenga ke bala so ya chanteuse mabele apoju ya sika oke olamba sikoyo na mona bino ba préservatif déjà utilisé parce que animatrice oko le karaboité ba mona mitakala ba mona ba minduki ba mona misusu ba komiso nini boza ba vieille meuf mutaza kitoko azate biso tout osa musolo to lukala musu poto se sortir poto lia poto na famille to na bana mais bino bo gasi bo bebisa bino bat bo tala vraiment internet bo yebisanga classe zazu bo finga na bino ngabo critiquer pa musala ondima bo tala ka nini lisusu ezole kana poto na media bakunza masoko lidodo ou bien zigunet non total biloko ezo se pesa biso ba o ba leka aba osa n'importe quoi bo zagil bo so bo finga fio nani. Non, calmez-vous s'il vous plaît. Boye poto na 12h, na 13h, bon ça va bêtise. Plupart ba filles oh bon mon ba chroniqueuse, ba animatrice, ils ont pas de papier, ba na mi candidaté, ba ofi na loyenge coulonaire. Bozo kum so bino bona bandako. Bo kum sa bino za ba voiture main. Ba voiture za ba komba banani. Bandako za ba komba banani. Bo c'est le côté kedal, bo za rien du tout. Songa na sali le mission o mutozo sa nenga rapport sa zate. Parce na l'équipe no mnoko bandale luko banda tiki kuiti forma mnoko na forma lo balanga. Bo za ba salité, ba tena bino dégueulasse. Bilog na bino dégueulasse. Façon na bino dégueulasse. Surtout moi ça mukuse mako tika mutaka na miso na désolé. Ngakutu quand même na koma mo 1m60 par la grâce de Dieu parce na boti 3e mois nanga. Siko bino bo za ta kitoko te. Mi bali tout baso ke na bino ba ko bino ba solo surtout mo msona solo bi pu ko lingate mtu cameraman ozwanga mona ta ko mote pa lo bato wa complice ka msana salaka ata yo moko cheval blanc ba sa poto ba faux chéri yo ba mo fing sa biso ba garçon ba Maroc ba garçon ba Grèce ba garçon ba Turquie ba o sopisa ndeni bino ba chroniqueuse ya na place excité mi bali sima de la kende bata programme ba ko ta cinéma te bino programme bino cinéma bino nga bomba ata na mi to ma kembanga lia ka mais avec respect nga ba bi ke lizazo za chocho mama mi bali intéressant ngaite mais bino ba zola la bino ba sala montage ba lali yo ba filmer ba lali yo ezaki Drigombaki mutabebe sa ba journaliste Drigombaki mutatika mama longola maintenant arrêtez s'il te plaît muta minère azate nous tous on est magère boltika ba âge bo uti dans Afrique bo sala ba âge bo longa ba âge bo zana en Afrique bo bombi bo yasko sala âge poto arrêtez bo ami kolo quand même
O ça le sport o ça sembla que ko filmer ngati ça na posa base o lingba lo blonde ba lo bela mususu wana to aider yo parce que vous avez qui tout côté nga vraiment je te jure c'est nga clair si ça non ça qui mu bali non c'est nga na zo nga tabambala le la nga mena ndako ke basora no yo ba blonde mbala ya poto baba ka so petango mingi bo zo malade bo ku fa malade bo bitena ba chroniqueuse ya ba sida pe bazana carte ya ba ndoki pe bazana carte ya ba kiss pe bazana carte ya ba lumba so pe bazana carte bo comprendre ndeni musalo ko misalité internet eza so lem so sa ndeko no mo be mona na kala au continent internet o lukiye lem so sa na mimora sa na Londres États-Unis na ba pays d'Afrique tina fofo so wapi o lukiye internet exactement na mitaka na préféré bo sala porno to ça que ba animatrice ya ba porno bon ça musabiso ba animatrice à Paris na niveau mo c'est pas possible mais là na tabangi mais na o masanga ke mamba salité bo sa na net nazomona o auto like ça o na piscine o ye pas ça c'est ma belle pas kokati papa misusu ba ça c'est ma belle ata ba plastique ba silicone so ba silitonche pas koka po to mona za acete biso ba o ba lisa suto like ça to ça msala ndila to ça ba tu pamba yongo bino ba to tala internet bo fungola misu ko arrêter et lui c'est ça ma bebolo ba to linga mboke bonga to linga biso ba carton na biso bonga o bien ba to ba ça mambo ba ça ya rote bi ba ça ndoro na biso te yongo ba lobi ya solo ma ko makola yeso na ndia po mokile komi na suka. Donc le commune a souka respect exactement bon là c'est au moins de 18 ans. Ngali zazu na na grand tatouage na lisoko na ngai. Na pe na lisoko bien o mobile so amona tema ayo ki posa. Mais bino to mbala o lekata bi moi na za salité chronique so ra salité bo nana ngomono mono ma za salité bala la kebe. Baloba na bino bongo sale savo o ka mususu na alumba so la ki zengi. Ba finga bino boye ba tengali zaza ko finga ke ali zaza mo na za lo yenge lizaza tumbola ba mais ce ko bino ko finga no ba salité ba solo ba nani ba videur a boîte bino oh ba nani no temps ko moteka bino mo ba partenaire sexuel na bino chroniqueuse appelle ça son là chroniqueuse ya te pas la na mi bali biso pe lizazu to zo meka non de bino bo sala la musu to moni simba la musu na moni simba po na moni na media ka mutakala abis ba mitakala mususu ko arena mutakala ngwa kitoko te siko biso to mona ba dendu to ba twandu ta siko biso se que to komi ba femme fatiguée c'est que biso pe to komi ba femme fatiguée ba ko ba fatiguée ba chroniqueuse apisi mingi bazana ba le quand même pas na bas d'école au remise à niveau na France non. Oh mukanda ngai soki naza bino conseil gratuit na ope sabino s'il te plaît bande ko na ngai la bonne nous ba kolon parce que ça le même msala Lucas sans social ma chérie remise à niveau formation après là au fingi bat pour finga kaka les azou mais les azou ça n'a rien à voir avec bino bah t'as vu que les azou la plus salope du monde fille aza chocho manga les azou na tika boete le batika natinda la musu fota mutaka mobali na ngai be natinda la musu kama na nga moi si to seka biso na groupe na biso chaleur po o l'équipe groupe to zaka chaleur na lycée bosangani donc bino vraiment bokoza ba lycée bosangante parce que ba faux momi na mibalo ba okay na bino na siso la bino za positif akangeli zito le boka na toilette ke na boka ngona libanda pa voir c'est parce que zako abwa ki misana bino boka kama la misama be bota misana be bo baby sa musala ya media bozo fingi sa biso ba animatrice parce que sur la chroniqueuse za trop bo fingi sa biso vrai chéra zatin ser nanga Laura tendance moi siku tu talanjoto tala lisoko munene jamais ser wana longola niveau serana na njoto kwa de lopango nanga c'est biso njoto za biso animatrice na kokai na njoto ya Laura tendance banani ba Marila omwaka bazalia ba ser nanga banani ba Rigatika Jinga ouetu bazali balaksa te siko les deux mousquetaires ou ya salité ou solomi kinja bana complexe ceux qui voiture te ndaku ou bien ko longola ou bien ko seka en fait na comprendre na yebi que le msunga ko ume na poto des dérangeangai parce que normalement albi que mu conduire ba poussara ye hein so oza patron faut ça na chauffeur tant on so qui dans la voiture ba fungole liyo au gros après bengi moi au bengi ba ile peut voiture danger au foot en bon que peut ça la poto bon on a déjà on a complexe il y a matériel bon on a complexe il y a ba zizi bon on a complexe il y a aussi ça va ma belle bon on a complexe on me la C4 pour mon soko comme non minene bon on a complexe il y a vite fait à vie
ba chroniqueuse ba mona ba générique ngé mo lekela nga putain de pine vitanese ba chroniqueuse ba mona ba générique va banda mona ba yembeli yona bimi mususu mona peut sauter oh mobi pote ça bien ya solo baloba que liberté fraternité égalité na mona ba animatrice hein parce que boza ba bête ça tena comme si ba bête ba zoba ba animatrice à Paris bo fin sa biso na kindumba bo soto kiele to zonga non ndenge ya ndenge ma poto vraiment ngali zarazu na lati bino botemi na l'équipe bino na vrai cher quand même hein si tu peux na ngala bo juitende boloba mais na l'équipe bino ta bino moko est-ce nga pena ko tema na l'accès sunde to bandola non ezaka ne bandel so bandi musa oza posa baye bayo o salimo lo mo sala machueke mais bino bo so n'importe quoi mais beaucoup m'appelle musicien bino mo boyemba kati ba animatrice apparaît ba mola na ba musicien ndesi ngai vela nga faire ego la char de poule ako simbanga na nzoto te kunzaka do ako simbanga te mageto alongwe ata bino moko o fina ngere se watana beto ebani bandalo tato nazokola ako linganga te fali pupa dikap sa ko linganga te demo Fabregas o bikeli kamba bongai baba ebele kibiso ba Gucci ako linganga te franchement bino boko mo kende ka wa limbele ba mo abenga no malemba so tena frigo te komi bedebele ba faux chéri ba faux chéri na ko sabino te bo fingi sabato o mususu ba mo betra beta bo ko ka ba ngibia bato o pe mususu ba betra beta mais finalement bolongo na bino ko mutaza sa te bo fingi sabiso bo puta beta tabo moko bo kondi bo moko ekolo bo moko mais kolongo biso mo ba sa irwati eza bino te oya moni al musalo a media so sanga ndenge mabe asimba nzela zonga na mboka na ye azo bata mboka na on enganya loba yangwana mamna loba s'engage que moi-même je perds des personnes on a lobby zanga classe za na lobby za montage kutenga na fingi na lobby ba saleté solo moni ma douce na bino les trous de machin ça pue et bi mama solo ba dala kino ba dala kino na o senga ba ko pepa bino masola bon donc bo changer mo yambala sima na otaba comme na po mutamela makala monta zate dak japonaise ba bike mutale ko zate donc ba petit ba faux petit ba salité tout cas na okete musalo bon batu bo lingana no otala mitakala batu nga otala ba silicone batu nga otala mambo to esenge ba bêtise bo continuer otala kaka na soutenir bino boza toujours makasi temona bandaku na bino bomona mitakala basi na bino lengite temona bandaku na bino bomona ke basi na bino batemsa bino ba planter bo continuer ta ba chronique zo ba salité ba imbécile merci Drigombaki.net